ama sa penin hibon chawin ni khopa e pio pathin thangman man lang Jesu Krista hung pending hi ivetna hile thilkidang tam ta asuni thilkidang ho che ivetna hile Jesu Krista hung pending hi kel ngoi ching hwa ko nin jong kidang ta thila suin adukile wanti la sa ho jong ala sa ngai dan chu khununga jong kinung za lo ding ti hi wantil hon jong la sa ki he in achule sulam miching kitti ho asile khathim ho jong am ho jong asia ko na Jesu Krista hung pin ding he nuwa Jesu Krista pin na ding muna ahungoi cha thir kitang ta hin je chun ichi hi ama hi Jesu Krista hi pathin chapa mo pathin an sol mo hai ti jong hi tu ni hin he sau hi jong le Christian ti adinga non Christian te de confirm na hoi ta he ti he ki mu ne ya chun tu nia pathin thu a ki hodim na diu chu a hi le sulam miching hon Jesu analim na ho ti chu ana in say diu he Bible chang khat na simutin Numbers bung som ni le li chang som le chang sagina na veu hite Numbers hi epikitiam ti le Pentateuch alo sa pawin Pentateuch akiti in chi chu a hi le thim gao Mose in anaji le khabu buli hola khat a hi ne he Numbers 24 verse 17 even a le Jacob ma kunin asikhat hunglam ka jintin Israela konin leng tiangol hung ping do inte hichun Moab lubu hin wachip jeng in tin set chapa abon cha avol hu so healing hi pathinin Bible chang sim now ichan cheun phathe bo pi taw han tungse ten hichi sermon neu cha chom cha hi ngai ho jo sin alhung ken ngai pi divin pakai menin ka hente mo ve solam miching hon Jesu ahung lim dano hi itabanga hung lim hamti aban ban chan na veu hite khanna chun solama ko na hung asile khathem ho hi koi ho hi bam ti na veu hite tu lai pawen ki se halang hile solam miching kiti holo hi scientist ho iti diwa he ta ne chile asile khathem ho hi amo hi miching ta a hi win amo hin pathin thil sema ko na thilung so ding ho asile khathem asia hi nawa ko na asile khathem hi nawa ko na azil do hi ne aman juda te leng lo pi ta khat hung ping ding he ti hi a heaven pathin thil sim asia konin azil da win hi chi chu anjui pe o hi amo hi Bible azong akitam sei be pun akitam mu be pun Matthew abo Matthew bung ni chang som la khat na bo chun akimu ne hem achile khathim ho hi asia ko na leichung thilopi tang so ding ho juda te leng pa hung pending leng ho zo si leng hung pending ti hi asia ko na an het dawa na mu dawa cho asia ko na anjui we hi ne asi chu anjui pe o a hi je na Solomon balam them ga pa chun Jacob a konin asi ga hung po do entin ti a ase cho number som ni li chang som na sagi na chu Jesu ma ta enjong ke ma hi jingwal pa ba ta ka hi anatin Revelation bung som ni la ni chang som la gup chu vet na le hi jejun pathin chu asia mung ki phong do ding ti ne hi chi thulun lui Mose le khabu bulia ko nin jong bunga ko nin jong anaki se ne he ji solam miching ho asile khathim ho chu ko ho hi wam ti chu
scientist so tulai scientist so tabang hive asia kona til het them ane ve ti chu ama sapena ega se do no mo hintin ani na chu asile kha them ho chun achi na zo sevin jesu an ho vini tina asile kha them ho chun achi na zo sev hin jesu an ho bu vi akitin Matthew bung ni changko nu juga bel han changko nu juga bel le ni pi se yam lengpa thua za pha nun amo age pat do ta ven a hi chule vevin isolama amu a si chu amasangu ache pen naw sen na chun aking ana hi pathin thangwan han idang ta thila hin hem ache le kha thim ho hin pathenin ape chi na